lulangan na. Ya wajib. Amin, amin, amin. Jam Adik, cantik kalau di Sigli mulai jam berapa? 6 cantik adik li grong-grong. Oh, gongrong. Nah, Itikli hana maco, sabak angkat tupu hana maco, kacau panco. pulangnya jam berapa kalau di Sigli? Hah? Kalau di Sigli jam berapa pergi ke kantor sana? Naukutnya bunga, yang nama maco. Oh, Tupu bola bunga-bunga ber. pagi-pagi. Ber. Dia sama abang itu ada minta suka. Sesak. Ya kan, eh? Dia bukan bilang rame. Hai, dia jangan bilang rame. Banyak rezeki bilang ya. Karena dia bukan orang jualan. Bapak arai pangkat lo. Salam dulu. Salam. Naik jabatan. Ya gitulah. Rame Pak Jumlah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.